kull sigarett li tpejjeb qed tnaqqas 20 minuta minn ħajtek. Ġifieri dan numru sustanzjali. Realtà kważi xokkanti u li turi kif sigarett wieħed wara l-ieħor jaf inaqqar ħajjet il-bniedem. Il-konklużjoni dwar il-ħsara irreparabbli mit-tipib joħorġu minn studju tal-University College of London. Fuq medja dawk li jpejpu jaf jgħixu 10 snin anqas. It-tabib Mariella Borg Buontempo, konsulent fis-saħħa pubblika, tajt l-ħsara kkawżata mit-tipib narawha u missuha bidejna. Aħna nafu li pereżempju f'Malta immutu madwar 500 persuna kull sena f'Malta relatat mat-tipib danu mill-kanċer, mill-mal tal-qalb u mill-chronic obstructive airways disease, ġifir mal tal-pulmun. Dr. Borg Buontempo twissu wkoll dwar il-ħsara tal-e-cigarettes, il-vaping, illi ħafna biex jiskansaw it-tipib qed iduru għalihom. Iħassiba wkoll il-vaping fost iż-żgħażagħ. Ħafna nies qed jarawha bħala soluzzjoni, però nafu li anki il-vaping hemm ħsara li tista' ssir. Id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart joffri l-għajnuna meħtieġa. Il-hotline tad-Direttorat 8007 3333 jinsab fuq kull pakkett ta' sigaretti. L-aħjar ħaġa li tista' tagħmel tuħu parir minn għandna ukoll forsi tuża dak li ngħidulhom nicotine replacement therapies bħal patch u l-gums u l-ispray għax dawn nafu li mal-għajnuna ukoll jirdoppjaw iċ-ċans li inti tista' tieqaf. Mill-aħħar statistika tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart joħroġ li wieħed minn kull 4 ġiel ipejjeb filwaqt li mara minn kull 5 għandha l-vizzju tat-tipib. Dr. Borg Buontempo qalet li dawn huma numri sostanzjali u li mhumiex jonqsu bir-rata li wieħed jixtieq. It-tipib u s-saħħa ma jmorrux jitfid, m'hemm l-ebda benefiċċju mis-sigarett. Dr. Borg Buontempo temmet tappella biex min irid l-għajnuna din qiegħda pażbot.